madoda ngize noma nizoyizela njengoba ezama ke manje inhle kakhulu eboxini hayi khona liyanqaba lapha ibhola kodwa ukwasuka umhlolo ekhaya athi methi bayidlala ke lapha abayi Mamelodi Sundowns njengoba ivimpa lapha emuva Kaizer Chiefs lisa phambili bafana bahle kakhulu ke manje laphana jersey number 15 wayo iKaizer Chiefs uVicky Mkhawana liphezulu ke futhi ngamakhanda yena ke laphana captain by captain uGift ngemukhethe Dlamini njengoba bezama ukusondela ke manje sebenzile kodwa lapha emumva sebenzile lapha emumva uthi shiya kulenga ngiyanqaba kusho yena lapha umpho Mayila Pho Mayila uthi uyanqaba kodwa uthi noMpepe alibekwe phansi leli bhola libizwe ke manje libizwe ngegama leEnglish kuthiwa yona ke i-free kick umpho Mayila akuyena ke ozolishaya njengamanje liphezulu futhi ngamakhanda lapha lelo bhola liphezulu ngamakhanda libekwe phansi kodwa manje iKaizer Chiefs ifuna ukuyenza lento futhi ngoba ibona ibuyela nalo ibhola emumva ama mistakes abawenzayo emumva kodwa abafuna ukukhipha ibhola axoshwa njengobona bedlala beligedenga ke manje benikezana kuthiwa niko ogqoke njengawe kalo mina kalo wena ngizokunika unginike shala phambili ke manje lapha ibhola sebenze lapha emumva yena ke manje